Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose muberewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda haravugwa abapolisi bakurikiranweho gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ku bantu batigeze banagera ku kizamini. Abagejeje mu rukiko. Muri iyi nkuru turaza kubagezaho, turaza kurebera hamwe ku buryo burambuye ibyabo. Turababwira kandi ko abanyamakuru 85% ba siporo bafite agatima karehareha ako kuva muri uyu mwuga w'ubunyamakuru. Ibi byatangarijwe mu Rwanda, turaza nabyo kubirambura. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa munyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze mfatiye akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira. Turashimira ariko namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, twizera ko ukomeje kugenda amunogerwa n'inkuru tubategurira tukanazibagezaho. Mwarakoze cyane guhitamo twebwe, ariko turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kugikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Hirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, abapolisi bakurikiranwaho gutanga impushya z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga kuba atarazitsindiye. Bakaba abapolisi bagejejwe imbere y'urukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwaburanishije abari abapolisi babiri bakoreraga mu ishami rishinzwe gushyira muri systeme abantu batsindiye impushya z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga, no kuvuga permis de conduire provisoire. Aba rero bagejejwe imbere y'urukiko bari kumwe n'abantu 5 bari ibyitso byabo ku bikorwa binyuranye n'amategeko bakurikiranweho byo gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ku bantu batazitsindiye. Ibikorwa aba bapolisi bakurikiranweho bakaba barabikoze kuva mu kwezi kwa Mutarama 2024 kugeza mu kwezi kwa Gicurasi 2024. Muri icyo gihe aba ngo bagiye bakorera abantu batandukanye impushya zo gutwara ibinyabiziga by'agateganyo, bakabashyira muri systeme nk'abatsinze, kandi abo bantu bataranigeze bakora ibizamini. Abaregwa bakurikiranweho ibyaha bikurikira: bakurikiranweho gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, icyaha giteganywa n'ingingo ya 15 y'itegeko nimero 54 bare cyangwa se akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018 yerekeye kurwanya ruswa. Bakurikiranweho kandi gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke, icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 54 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa munani 2018 yerekeye kurwanya ruswa. Bakurikiranweho kandi guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryahinduwe kugeza ubu. Umwe mu bapolisi baregwa niwe waburanye yemera icyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, akaba yahakanye ibindi byaha byose aregwa.
urubanza rwabo rukaba ruzasomwa ku itariki ya 16 Mutarama mu mwaka utaha 2025. Ngayo nguko ngibyo biri kuvugwa muri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Reka tunyarukire no kuri ya nkuru yindi twababwiye igaruka ku barehareha mu itangazamakuru bashaka kurivamo. Raporo ijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa ku ikoranabuhanga yagaragaje ko 85% y'abanyamakuru ba siporo bumva bareka gukora inkuru bitewe n'uburyo bibasirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni raporo yamuritswe kuri wa 11 Ukuboza muri uyu mwaka 2024 mu nama ibanziriza inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga y'umukino wo gusiganwa mu modoka uzwi nka AFIA iteganyijwe kubera i Kigali ku wa 13 Ukuboza muri uyu mwaka 2024. Iyi raporo yakozwe na kaminuza ya AFIA binyuze mu bukangurambaga bwiswe United Against Online Abuse Campaign. Hari hagamijwe kurwanya imvugo z'urwango n'ihohoterwa bikorerwa abanyamakuru ba siporo. Ni nyuma y'ubushakashatsi bwibanze ku banyamakuru b'imikino itandukanye ku isi. Iyi raporo ikaba yarakozwe hagaragazwa uburyo icyo kibazo kimaze gufata indi ntera n'imbaraga zigomba gushyirwa mu bikorwa mu guhangana nacyo. Raporo yagaragaje ko umwe mu bantu 5 bari mu mukino wo gusiganwa mu modoka yahuye n'ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'umurimo akora. Iyi raporo kandi yerekanye ko abarenga 50% bo mu bihugu 25 byakorewemo ubushakashatsi bagaragaje ko iri hohoterwa ari ikibazo gikomeye mu bihugu byabo. Abarenga 95% babajijwe bagaragaje ko ihohoterwa rikorera kuri internet ryamaze gusakara hose, aho 75% bagaragaza ko ububi bw'iryo hohoterwa bwafashe indi ntera mu mezi 12 yashize, mu gihe 40% bagaragaza ko amazi yamaze kurenga inkombe kuri iki kibazo. Muri iryo hohoterwa iryibasira abagore niryo riri imbere, rigakurikirwa n'ivangura cyangwa iri ishingira ku macakubiri, hagakurikiraho irishingira ku irondaruhu, hagaheruka ibikorwa byo kwibasira umuntu imbonankubone nko kumukubita n'ibindi bimwangiriza umubiri. Ni ihohoterwa rikomeje kugira ingaruka ku barikorerwa, aho bamwe bakomeje guhura n'ibibazo byo mu mutwe, abari n'abategarugori bakava ku mbuga nkoranyambaga, ibibazo bikiyongera bigizwemo uruhare na konti izo ku mbuga nkoranyambaga ziba zitazwi. Akaba rero hari ibintu bikomeye kandi bibabaje bikaba byamaze gutangarizwa muri ubu bushakashatsi bwakozwe mu buryo tumaze kubabwira hejuru. Birababaje rero kandi biteye agahinda, byanze bikunze ariko ubwo ubushakashatsi bwamaze kubishyira ahagaragara, twizere ko inzego zibishinzwe zigiye gutangira gushaka uburyo uzahangana nabyo hagamijwe kubihashya. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twagarukagaho, turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Ubu tumaze kugira aba subscribers bari mu 21,100 kandi gahunda no gukomeza mpaka tugeze ku ba subscribers 100,000. Urumva rero ko umusanzu wawe
ari ingenzi kuri twe. Niba kandi wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, ni akamenyetso ko guteranya 250 791700 iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.